باش نابم لورين مامۆستا دیرۆک بۆرەیە ئەمە ئیرۆ وانەکە دی جوانێرە فێ حەفت جۆرە شیرۆڤە بکن شخۆ پشتی وا وانێ گۆمە برن شارستانیە چینێ شارستانیە مصرێ ئیرۆ مێ شارستانیە هندستانê جۆرە شیرۆڤە بکن وانامە ئیزن سەر چییە سەر شارستانیە هندستانیە شارستانیە هندستانê شخۆ شارستانیە هندستانê ئەو ژی gelekî berxwereha weke gon bêjin berhemê nû hene weke aynî şaristaniya Misrê û Çînê li xwe em dikarin jora şîrove bikin ve me nexşayê ji hez kiriye xwe Hindistan vaya em dikarin bêjin Hindistan jî gelekî tiştê balkêş têde hebûn tiştê berhem gelek têde hebûn hatine xuyanî kirin gelek hişmend û raman weke gon bêjin têde hebûn behsa şaristaniya Hindistanê ji me red kirin Hindistan ev xwe li başûrê wênakê weke gon bêjin başûrê perzemîna Asyaya cih digire nîvgiraveke gelekî pir mezin e ber Okyanusa Hindiya vê dirkê hevaya ev nîvê wênakê Hindistan e em dikarin bêjin bi xwe bakurê wênakê Pakistan û Afganistan jî heye li vê dirkê û aliyê wê dînakê jî Çîn e ji xwe şaristaniya Hindistanê gelekî ew jî berfereha me goşkudrê heta kudrê li başûrê perzemîna Asyayê dest pê dike û nîvgiraveke pir mezin e û li ber em dikarin bêjin li ber Okyanusa Hindiya îzin çi hundirûyê şaristaniya Hindistanê de em dikarin bêjin gelek tiştê pîroz têde hene ji xwe yekemîn em dikarin bêjin bilindtîriyên êgo rêzçiyayên cîhanê de êgo hatiye xuyanîkirin li wê dirkê çiyayê Hîmalayaya bi navûdenga êgo heta niha ji xwe ew çiya bi navûdenga û gelekî balkêş e bilindehiya wênakê Hîmalaya ew jî çiyayekî weke gotbêjê gelekî bilind e me got li vê dirkê çi jî têde heye ji xwe li beravên çeman timî weke gon bêjin Hindistan weke gotbêjê şaristaniya wênakê li ber beravên çema dest pê kir weke çemê çi û çi çemê Ganj û Hendosê îzin ev her du çem jî weke gon bêjin aynî weke gon bêjin çem ne gelekî balkêşin Hindistan li wê dirkê şaristaniya xwe berfereh kir û weke gon bêjin di çemê pîroz ji xwe re dîtin li vê dirkê ji xwe du navendên wayî girîng hene navendê wayî girîng bi navê Haraba û Mohenjo-daro bûn ji xwe ev her du navend jî navendê wayî balkêş bûn em dikarin bêjin ji çanda dema Newlotîkê û Mezopotamiya bandor bûbûn û têkiliyên wa bi hawirdora wa re hebûn Hindistanê Hindistan gelek têkiliyê xwe ji xwe bi somera re çêkiribûn têkiliyê bazirganî û ew têkiliyê bazirganî jî em dikarin bêjin bûbû weke mîtingiriyeke bazirganiya somera li Hindistanê li vê dirkê îzin me çi jî got me got di navendê wayî balkêş hene navendê wayî girîng Mohenjo-daro û Haraba û ji xwe çiyayê bilind me gotinê de Hîmalaya ew jî çiyakî bilind bû gelekî li vê dirkê ji xwe me got çemê Ganj û Hendosê efwan pîroz ji xwe re dîtin li vê dirkê em dikarin bêjin înû ev şaristaniya Hindistanê ya gom dikarin jora berfereh bikin ji xwe gelek tiştê balkêş û berhemên dî jî hene min hez jora şîrove bikin em dikarin bêjin şaristaniya Hindistanê ji xwe kîjan salê de dest pê kiribû 3000 sal de berî zayînê dest pê kiribû vê dirkê me got şaristaniya Hindistanê 3000 sal berî zayînê de ew jî dest pê kiribû û ji xwe Mohenjo-daro û Haraba me got kîjan çandê bandor bûbûn yan dema Newlotîkê û Mezopotamiya li vê dirkê me got têkiliyê wanakê bazirganî jî gelekî hebûn bê hawirdora wanakê re weke somera têkiliyê wa êgo bi somera rehmî gelekî hebûn bû weke mîtingiriyeke somera li Hindistanê li vê dirkê em dikarin bêjin çi jî Hindistanê hebû şaristaniya wanakê de ya Hindistanê li dibêjin dibe gelek ji aliyê avahsaziyê ve malê wanakê kolanên wanakê birengekî balkêş bû ji xwe em dikarin bêjin malê wanakê qermîdê şewtan dî hatibûne çêkirin li vê dirkê payger jî hebûn û çi jî em dikarin bêjin paygerok û geleh jî hebûn ji xwe em dikarin bêjin daboyên genim jî hebûn Hindistanê ev jî şaristaniya Hindistanê de hatibû xuyanîkirin
شخو ام كارن بيجن انو بايجرو قالك بنابودن قبون ايگو قالك ينابي وناكي هبون بايجرو كي كتا ديلان كرجي تدا هبو الفيدر كي ام كارن بيجن شخو برماهين هرابا ومهجندار روجي مگو شاندا نولوتيك ومزوبوتاميا جي باندور بوبون ام كارن بيجن شخو دريا اوكيانوسا هنديدا تكليه نواي بازرگاني بون يعني دريا اوكيانوسا دا تكليه واي بازرگاني چيد بون الفيدر كي دچمي واي گرين شخو مگو هبون چمي گانج و اي هندوسي چمي گانج گلكي پیروز ديتن چتكرن لي باوريا وناكي پيد هات جبرگو وقت ارككي ونرخ شخورت ديتن نرخ وارككي اولي شخورت ديتن جبو باوريا وناكي پيد هات خوتي دا تشتن جبو يتبه كن انو كارن بيجن انو باوريا وناكي بي تشتيد هات جبرگو دماغو خوتي دا تشتن دگوتن دگو گنهين ما واوكي ماسيه گو مكرنا تيدا تشوتشتن وكا گم بيجن انو كماسيه ما وگنهين ما فاقش دبن جبر ويكي دخودوي تمي گانج دا خود تشتن وام كارن بيجن انو بيروز ديتن شخورا باوريا وناكي گلكي بوي تميد هات وتشتكي دي جي تكرن شارستانيا هندستاني دوچدا جي ام كارن بيجن بالگيشا دگوتن مروفي دما بري اد هندستاني دا دوي دمي دا حتان هاكي جي بيجد بي دما گو مروفي وي دمي يعني جيانا خوا يوكا گم بيجن جيانا خوا دست دان الويدركي تشتكرن ويناكي تشوطاندن او مروف تشوطاندن او شوطاندن او ويناكي او خوليا جبر لاشي ويناكي دما ويتابتنا اوبي جبوي تش باوريا وناكي بويتش ميدهات جبر ويكي ام كارن بيجن انو خوليا وي مروبي بشتي گو تشوطاندن ويتابتنا ناب اوبي دگو يعني جبوي وكا گود بيجي جيانا خوا دست دايا اف باوريا وناكي باتشتي ولو دهات شخو ام كارن بيجن الهندستاني تشتكي ديجي هبو رامانا وكا گم بيجن رامانا بوزا جي هبو الفيدر كي رامانا بوزا سرچ بنگهي بو ام كارن بيجن سر بنگها فلسفه سنجي وخزائي وهزربندي وزانبوني دمشان سر مروبا اف فلسفه بوزا قالكي مروب بيك تاني وكا گود بيجي باوريا وناكي بيدهات جبر ويكي بوزا وكا اكي اولي ديتن فيلسوف ديتن جبرگو تشتغلكي باش مروباهيرا داخو يعني كرنج عليه فلسفه سنجي هم وكا گم بيجن عليه سنجبا خوزايبا هزر حجيكرن بدمدا ام كارن بيجن شخوا دما بوزا دا وكا گم بيجن انو هشمندي بوزا قالكي لسر مروبا الباوريا وناكي بويناكي دهات ووكا گم بيجن هشمنديا هندستاني لسر هناكي لسر عليه فيلسوفه بوزا هشمنديا ويناكي ورامانا ويناكي دمشهان هاكي مجور بيجن خالن جرين ده شارستانيا هندستاني ده چوچبون مگو بلندترين ريسچيان جيهاني گو بنابه هيمالايا بو هيمالايا اب يك جي بالكش بو و دي چمي گرين تي دهبون چمي گانج و هندوسي و تشتي بالكش تي رجي ده ناوندي گرين هبون ناوندي واناكي موهنجدارو و هرابابو اب هر دو ناوندي وا اي گرين گبون وشخوا امجبير نكن رامانا بوزا رامانا او هشمنديا و هشمنديا بوزا او متقول إذا بوزازيزم الفيدر كي مگو اب خالي گرين تيدا هنا مگود تشياي هيمالايا دا هاتا خوياني كرن شارستانيا هندستاني ده چمي گانج و هندوسي دا وشخوا ده ناوند گرين گلي هبون موهنجدارو و هرابا يا چاراجين تكارن بيجن رامانا و هشمنديا بوزا تيدا هبون الفيدر كي هاتج مرا خوياني كرن الگوري بلگيان الفيدر كي امينها هرن شخوا پرسين خاندن جورا چارا سر بكن
پرسایە کەمین دبێژێت بێ چمە شارستانیên kevin li peravê çeman pêşketiya me got me goşberg û av lê hebû, şînatî lê hebû, kedîkirina lawra hebû, hemû pêtiviyên jiyanê li wir hebû ji ber vê yekê em dikarin bêjin şaristaniyên kevin li peravên çeman pêşketibû. Pirsa di duwa dibêjê dibe hindiyan di çawa baweriya xwe kirine û çawa baweriya xwe pêk anîne bi çi bawer kirine û çawa baweriya xwe pêk anîne em dikarin bêjin ji xwe hindiya çawa baweriya xwe dikir bi çemê genc êgo ji xwe re pîroz dîtin ew çem ji xwe re pîroz dîtin baweriya xwe pê danîn ji ber ku weke nerix û erkekî olî dîtin ji ber vê yekê baweriya xwe pê danîn û xwe tê de çiştin ji bo hemekî masiyên wan gunihê wan akê paqij bibin. Pirsa sisiya dibêjê dibe hişmendiya bûza li ser çi bingehê ava bûye. Ji xwe me got me got hişmendiya bûza ser bingeha felsefeya sincî û xwezayî û hizirbûn û ramanekî weke got bêjin raman ji xwe ava bûbû. Îzin ev jî hişmendiya bûza bû. Em dikarin vê dirkê bêjin me wana xwe bi dawî kir heta waneke dî ez we bibînim kêf û xweşiyê de.